Kokosovo mlijeko, odnosno kokosov napitak, je najlakši za napraviti. Uzmemo šalicu kokosa, stavimo je u blender i stavimo još 2 šalice vode na to. Tako. Sve zajedno zblendamo, procijedimo kroz gazu i možemo dodati vanili šećera ili običnog šećera da se to malo zasladi. Evo ovako to izgleda za sad. Dodat ćemo malo vanili šećera za okus. Tako. Sve ćemo skupa zblendati još malo i onda procijediti kroz gazu. Kokosov napitak je gotov. Znači od 1 šalice kokosovog brašna i 2 šalice vode dobili smo skoro pola litre napitka. Znači vi sebi možete količinu povećati pa ćete dobiti više ili evo možete ostaviti ovako. I to je to. Živjeli! Sad radimo napitak od badema. Znači šalicu badema smo ostavili preko noći u vodi. Stavit ćemo ju u blender. Znači badem je ocijeđen, stavimo u blender. Na to ćemo dodati litru vode, malo soli i vanili šećer za okus i blendat ćemo sve dok ne postane vodenasto. Nakon toga ćemo procijediti kroz gazu. Sad ćemo procijediti i bademov napitak kroz gazu. Napitak od badema je gotov. Evo, krasno gust je. Za pripremu ovog napitka nam je bilo potrebno samo šaka badema koje smo stavili preko noći, litra vode, sve smo zajedno u blenderu izmiksali, procijedili kroz gazu i evo, to je napitak od badema.